INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule Vawiin March ni som pakua ania Myanmar General Commander in Chief Mino lainan thunei na apong la ka tangin ni som li le pasari atlingta Myanmar ram chuan that lam ain buai lama lapan zel kan soitak ang khan thi an tam hian anak tuk lam hi boru ka dai le dewa atuk le lama an chele vak zela nimin po khatle min boru ka zia om a anga voin lamero arit le hle ni tuntuma po hian Vawiin March ni som pakonia thil hleng lang sar zual kan thlir ho le anga chumi ma in ngopa join oyame thuchwa hi kan kom chak unaw te tan kanan share sakle lokange democracy paljut na wangle sipaiten rom takle diklo taka thunei nan le ko wanga Myanmar ma mi puite torna rap thak tak hi poi kan ti in kan lain tak zeta he thil hlenga wanga kan zo na thak unaw te mani sahim na zonga Ralthuam ngopa khuaron bel tu te chu lainat takin kan lo dong songin kan lo kuang ku anga thamuang takle ngai ngam taka an om theina turte him taka an khosak theina turte a thei top chua lo boi pui kanin huamin kanin hong rengani ti in voina ngopa join oyame thuchwa kan mule a alom om hle mai an thuchwa hi president lal eng zawa sai lo le secretary VL rin chanaten mingan sign ani Myanmar lam hi internet du anga an man theilo wange moni news kan mu hi athen te hi chu atlai le ta thina andin mun en hian atul ani ange nimin chundar khatvel khan sakain region dipeyin township huam chunga phukthang khokianga police motor chu civil mi zavelin hual betin an beiveta a police mi pahni an thi ti sipai council lam chuan an soi ni in sipai council lam chan miawadi chuan puanga police pakhat po chema vi na nu ma mun sari laya nein hliam na taka tur ni in a soi an silai lo vel pon chu sak ne soi ni in helai khuwa mi then khat man an ni heiba ka hian mandalei khopuya police camp then khat po bike ne na tlan pa in saidoi uma petrol thun mangin an vom ne soi ni bok rengun khopui boruak I thlir lok teng u tukin jing dar nga le achan ve chauvel khan rengun khopuya tamui township bangia dala kongpuya M21 sport collection door chu akang le hlawh tamaya akang ral vekani tunai chu rengun hi aral mon thak lo hlea mani nu pui fanau te ven himnan veng tin an duty-a a ha thak hle nge yang tukina M21 sport collection in kang hi khua awarta tia veng duty te thamuang an hon nu reilo te ani amuna omte soidan chuan hei hi sipai council lam thil ti nge yani oma petrol an hal kan nuwa dora an vom lut nia soyani hetiang deuh hian nimin pia lama industrial zone in hal chiam tu po tu dang nilovin kordum ha mi som thumvel an nia minong lanan zel tanga chhuat te thil ti ngei ni in an soibok company nei tu te ngei na nimit ngeya an mu RFA news lama an soidan chuan kordum ha mi som thumvel chu bike ne na localin chem an kengvek boka inan halmek lion thel kan tuma mase tha min vo wangin kan en liam ringot tamayani anti aha thla kan hi minong lanan thunei na apong lak nu adin mun so nge na na chuan lam azon na tur man ruwa tan zel tang enge mozat a chu khania chung mi te chu man ruwa mangin sual chitin a khoi ani ringot mai mi a tha tir ina hal tir doran suasam mi thilan ti chia mi puilam hi an tran khom e mawangin minong laina na roi zinga mi tam tak chu sualian tham an khoi ma in an lo man ve zel boka thilan ti chiat hi an sa to ngutinarin om voin po rengon khopuya tingkan chun township a kong sira motor an park te po an ti chedu zela azia lo hleni march ni som pali atanga ni som pariat tlai thleng khan hlain ta ya a hian sipai kutur thi mi som nga le pariat an om to a hliam tur som nga le pathum an om to boka kan video masalama kan soi to ang khan hlain ta ya township na thoka in beng bel tam tak chu an om na lama hongin an tlan bo zo ta veka voin hlain ta ya chu are thiap mai ani sanchong lama po sipai hi an thang zual zela
mi in te pon ral ka pop pop mai ti RFA chuan local mi te video thalak adon thu asoi Vawiin Myanmar ni sawm pakua hian Chin state capital Khak khopuya chuan mi pui tong trai ni ani khopui chunga ko rang te chu mun khata in finin anram Myanmar adam le thuai thainan thanem ngai takin an tong traya tong trai na program a hian pitar le putar lam chenin an tela an fak hle tin khopui hi are thuak maya tuma pon chuak mu turan lo tlukani kongpui dunga le kha tarin sipai thune na pong la kan du lo na hetia konglaya mi pui tel lo demonstration an siam hi chhun lama sipai council lam chuan an thian fai le veka tin voin hian Khak khopuya sipai te hian nu panga an man bok ni in Khak times chuan soi an man zinga mi pathum chu dor siam an nia police in demonstration siam na an then fai vel lai hian an man ringot maya midang pahni ero mi ina leng ve mai mayan ni atibok hetia mi om mai nu le ngal an man ringot chu Khak thalai te an lom lo hlea motor kal chhuwa theina tur kong pui le kong kher zong an ping tavek maya police lampon mang ang hle Khak town coffee dor ma a news kan la khom thleng hi chuan rei tak an la tang ani Khak khopuya hian voin chundar khata tanga tlai dar nga thleng tuma pon chuak lo turin le dor te po khar vek turin anin cha a voin Khak chu are rui mai ni in amuna te chuan an soi voina kalimeu chevela sipai council lam malak na nia ngai thei social media lama viral mek chuan lunga ti che angreng hle mai sipai lubok ve mai te chuan an chung lam thu nei tu te thu pek an mu ne nge yanga mi vei vak ten phone thlo angalan tirin an chhar ruala puak mai turin boman kam lai pik an the dar chum maya kalimeu chevel mi puite po hetianga mi in phone an thlo ni om takalang chhar ngal mai lo turin anin cha na sa hle ni sian state chimlam ongpan khopuya chuan tukendar ko chhovel khan sipai sarkar na lak du lova kong zo tura anin huai hot mek lain sipai motor som paruk zet anon thlenga silai mutakin ren lek lovin an kap tamai ahmuna mi pasari an thingal mi pakhat chu kalo hospital an pan puya ma seni po chundar som pakhat vel khan abauran le ngal maya ti chuan ongpan khopuya hian sipai kutura thi pariat an ngal ti na ni thi te hi mi pa ve kan ni kalo damdoi ina an va phur hi chanchin kan la khom la hi chuan ruang vala turin anin siam meka ongpan khopuya an ka hlum tak te ero sipai lam hian ruang an la a tun thlengin an la pekir le ri lo sipai council lam hi an chepong rong sot viu mai ongpan khopuya mian ka hlum po hi du tok mai lovin in tina lutin Myanmar zel ni in Myanmar now chuan soya mi som aya tam an man to ngei ni na tar lang bok hetianga ongpan khopuya sipai kutur thi anom le ta ka wangin an state capital tongchia po na satakin ko an zo le ni chuti chung chuan chhun lama ongpan khopuya po hian na sa zualin ko an zo zel bok sipai lamin mian ka hlum te ruang an la fo hian local material ruwa rin hlel na asiam meka an ruang lak zinga then khat an taksa peng kim lova an da le tak hi soitura tam hle sipain mian ka te hian an taksa peng lam ain an luwa an kap deuh kher thin boka hei hian an taksa peng te hi China lam hian an lo lei zel ni in ti asiam mekani China sarkare ro chuan mankum lam dai to tang khan zel tang zinga thi te taksa peng lei theina dan alo practice dai to a hei hian Myanmar mi te ngai ati thalo hle ni an taksa peng te hi China sarkar nen lama zuarin Ralthuam leina nan manganiang tiangai an oma anonymous hacker ten an soi nge ni tia soi a ombok ma se hei hi chu ti maya langai photila chiang taka confirm ani huna kanin thrile don nia men chian khopuya hian sipai council thunei na pong lak du lovin kong an zo vele bok mi puitam zo kong zo an chua wa lai hian mani Mars ni som pangania sipain a maya an ka futa men chian khopui veng number paruk na cheng ong kuku khan kum som ni le pasari mi chu abaurala men chian a hen sipai kutur thi mi pakwa an omta kaya state khopui loi ko sipai council daudala kong zo chu police nan not dar vele boka loi ko khopuya hian minong hlana naute kutura baural ta mi pa pakhat
kum somli le pasari mi a oma nars thok mek pakhatin hliam atuar bok ke in iu le sipai lam an la in kap deuh reng boka voin khan kayin state chunga thingtlang mi pakhat chu police kut tuarin a thi ti karen lam news chuan an soi kayin state chai thu khopuya te makoi region yisa chu khopuya te sian state muku khopuya te kachin state phakana te kalemiwa te tamu khopuya te chin state hakha le kan palet lama te kan soi kim seng lovang mun rang ranga sipai council thune na do dalin kongan zo na sale hle ani Mandalay khopuya economics zirlai rual tele rengon khopui tan hlin mi te chuan mi hring om lo zongin demonstration an siam bok khopui mun rang ranga mi pui kong zo ana sa hle bokani kachin state mumau khopuya chuan sipai council thune na pai thla kani ngei theinan le khasem campaign an lo nei ve bok Mandalay khopuya hian kol kum tharlom na tachian anti mai keinina tuyan in le chiam hun ne kan riat an kum tharlom na chu kumina nei thei an bei sei ni in nimin march ni som pariat khan Mandalay daily chuna soi nikum lam khan covid-19 boru ka wangin aram pumin an kum tharlom na hi an lo mang thei to lova Mandalay khopuya hian nimin march ni som pariat jing da riat vel khan ti ha phiu anti kum som ni le pathum mi chu silai mutuarin a borala voin khan ejit nin khan muala an voi le mani Mandalay a hian sipai council lam kutuar thi hi mi som ni panga an tling to sipai council lam hian chanchin the dar tu te hi an ngai theilo hleng ti chu arin thei maya voin march ni som pakwa khan nepi do khopuya BBC news palai an man le amarual hian sarkarin khapna thupe kalo chuwa to mizima news palai hlui tan thai ong po an man tel bok BBC palai hian nepi do khopuya dekhina tiri court ma a news alak mek lai hian sipai lam hian heng mi thi anon manta ani Myanmar mi puite hian Federal Army an mamo thu le chutiang hoizong malak an mamo takzet thu kha kan soinual to a dinghal mai tur anga soi te po om boka maro chu chutiang hanti mai chu a thei bik lo nam rang rang sipai te po in biak ro na lo nga ya du dan le be sei soi ho angai boka sarkar thar lo om tur na fam chu engkim dan ang khapa malak lo nga ya kan du le be sei angin Federal Army kan ti hi nikhat thil thu hanrem fel ngal mai thei alo ni bik lo ma se Federal Army hi andin nai hle to nia soyani nemin khan CRPH in tun su suatana parliament speaker atana aruat Dr. Zoe Su chuan Federal Army din thuayani tur thu a soi le a ti tia tam du hle ni sipai council thune na pong lak hi pai thlak nge ani theinan fel fai takle uluk takin thil ro man chau me ka ni thu Dr. Zoe Su chuan a soya ramchung civil mi te thlop na hi thil poimo tak min ti thatho em tu ni atibok kaya state a chuan CRPH ne na inzom an mani state assembly anti felto nia soyani a tin kachin namtana an lo din kachin political interim coordination team KPICT anti nen po an thok dun don ni in CRPH yana soito bokani CRPH in special envoy to UN atana arwat Dr. Sasa po in April khathara khichuan federal democracy manga ramro rel na tura poimo dan bul puithar mangin interim government kan siamang ti in DVB news nena alo soito boka hetiang hini tak chuan naktu ka tang khichuan ni som vel ba ka om to don lo ti na nianga interim government anan din chia hian Federal Army le sipai council lam hi anin kap tan tak don ti na ni ngem ti te chumi main sipai council lam hi le thal thei antumangem ti te hi chu khriat thiam har satakania ahuna lo thlena ahunina asik chot zelmai turani Myanmar mi puite chuan Federal Army din hlanan ngak lel to hle keini lamani zan march ni som pariat khan UN human rights lam chuan thu chua an siama an thu chua chuan Myanmar South Sudan le Afghanistan te chu an rammi te na sataka tha anni awanga ven him ngai anni thule R2P alat number sani somli le palina an chua ta ti an soya heng ram thum zinga hian ven him ngai zulatan Myanmar hi anda masaber nge ni
UN Human Rights Commissioner Office chuan Sipai Council lam chet dan pong rong tak tak te chu top san to turin ange na Myanmar mi puite point demonstration an siam na R2P an deal na sa to hle ni ati R2P hi engtiaron piang chuak nge mo ani ti te hi kan lo ngai to ne vinarin oma ala hre chiang lo te tan tihin toy ten kan zep lukange sangkhat zakwale somko chhovela Europe khomol nam in suat na lian tak tak kha kan la hria ange ma chu Burundian Civil War anti mai chu sangkhat zakwa somkwale pathuma tangin sang ni le panga kum thleng kum som chuang zet a oma Burundi ram chunga Hutu le Tutsi nam inkara Buaina ina hrin chua ani ber heng kum chung zong hian mi noi thum zetin nun na an chan nia ngai ani ten sangkhat zakwale somkwale pahni atanga somkwale panga inkar Bosnian Buaina khakan threbokanga VRS sipai anti mai Army of Republica lam chuan an thunun thei huam chunga Bosnian mi te chu suat chimi lo tumin ma anan la tak mai chu Ralthuam takani sangkhat zakwa somkwale panga kum khan Srebrenica muna Bosnian Muslim sing riat zetan thata heng jing hen no pang engemaw zat an telani tin General Ratko Mladic akai hroina hnuaya Bosnian mi pui sing ni atanga sing thumvel an that chiam mai boka heng boina hi UN hian engtia han chinfel ngai na a hrengal mai lova hetianga mi hring in thana om to lo turin engtia mala kho nge tha ang ti an ngai to na lama R2P idea hi lo piang ta ni ti in Global Center for the Responsibility to Protect an manager Nadira Kot chuan soi Nadira Kot chuan UN Security Council te Myanmar then omram tele khovel sarkar tinte hian Myanmar mi puitengen na hi kan ngai poimo angai tak zetani nakina mi hring in thana lo thleng zel tur hi kan ma chhona nga ya ram tinte kan tran rual tulani atia ram tinte kan tran rual chowin Myanmar tual chung boina mi hring in thana te hi kan dang thei chawang atibok tin UN Commissioner lamin thu an chua hian Sipai Council in an du to kami an that hi crimes against humanity dik takan March ni som pali khan ni khat thil thuwa mi som nga chuang in nun na an chana khani kha ni khata thi an tamber ne ni OHCHR lampo hian media lamatangin an lo mu ve veka sipain silai mutak an man na sat dan te civil mi te in le bung ruwa an suwa sam dan te emergency adam lo tuam hlawm tu chena an bezel mai te chenin an lo mu ve veka ni ramchung khopui lian pahni mandalay le rengun khopuya township then khata chuan Sipai Council lam chuan Marcelo puangin andu duin man la a dan thar an siam chuak zunga mi puita na boi thak le tin sipai an man te po court lama din saktu nei mumal lovin Sipai Council hian andu duin ro an rel sakzel mai bok heiba ka hian mi puite hian chanchin an the dar zung thailo nan mobile internet an ti top sak veka tukin Mars ni som pa ko zinga tang phai kha chuan Wi-Fi po zing dar ko thleng anti top lailok le bok hetiang hian ti dana ni chuan tuk tin zing dar ko thleng vel an anti top zelanga cholkar khatliam nu vela hi chuan ni lengin anti top du le mai thayani minong hlaina kut noi civil mi thizat hi zani chuang an ni to ngei narin oma azat dik tak hi keini chuan kan soi thei mai lova zel an tan tir la ya thi hi mi panga a tlem lo an om ngei bokanga heng zinga pani phei hi chu soi sakna nu ma an nei tewani ti in UN Human Rights lam hian an hriat chin an soi bok nimin khan Myanmar palai tiamin ASEAN Ram Defense Secretary te chuan online meeting an nei hova chuta chuan Indonesia Air Force ho tu pa chuan Myanmar ram chung din mun thalo zel chu thil thaphan om takani thu soin Myanmar mi puite him na hi apoimo tak zetani atia keini Indonesia hi chuan democracy kan ni anga professional air force kan nei no kan ton hriat te han entir vel hi kanin pe ringani ti in Myanmar mi puite channa na an in pe ring thu asoi nemen Mars ni som pariat keini lama Mars ni som pariat zan khan UN Security Council permanent member palai te po online mangin meeting an lo nei ve poka US President Joe Biden chuan Myanmar, Ethiopia, Libya, Syria le Yemen ram chung boy na hi UN Security Council hian aboi puya
a chinfel sakvat vatangai thu UN hnen a soi UN lampo an che amuang view kan ti takna a tun tharal ma nge hian Myanmar ram boi chungchang ngai to le turin Security Council meeting atum lina ngot an thule dona ahun takhi an la soi chiang ri lovani US le China hi chu anin ngei lo nganganiang an Rampawn hi foreign secretary te in muna program Vawiin Khan anan tana Alaska lama he hun hen mangani thu anan soi tana le lam hian an sanghal phat ni in news chirang rang chon an soya US lama tangin defense lama an advisor Jack Sullivan le foreign secretary Anthony Blinken China lama tangin an foreign secretary Wang Yi le international commissioner manager Yang Chi antela thu anan soitan phat chu an tan lam ve anan soi moya US yan tu na Myanmar Buaina hi ril ruatin zon ranin democracy kal phung le human rights lam a soi vonga China chuan khovel in lumlet meka thil kal phung world order atanga soin khovel in lumlet a thil in thlak dang lamte pom thiama tul thu a soi or ve thung China lam chuan US in khovel pum aya o zo lo thu te China arin hlel na le sanction zong hi ati tur ani lo thu te US thiam thil routine anga an soipo dot mai ani thu te an soya Yang Chi chuan US democracy system anei ang tho hian China point ma niram ta na thaber democracy ang thova system kan nei atia remna le mon na aom theina tur le ram ha son na hi kan ngai poimo hle ni atibok US rama po human rights violation atam hle thule an soi chiat na tam tak chu China ram chung thil mai ani atibok an huai sar hle maya pu Biden a sarkar hi atlom zo ka atanga nge tanglovang kan thlir uluk le zual alangai don ani hi karan soi kai ta du ani chu ole INP Mizo channel clear to 10 in lo beng war phale ngei kan be se kan channel min hlut saka min thlir sakthina wangin in chunga kan lo me